I da se ljudi u slučajnoj epizodi Clash of Clans, stvari prvoj epizodi Clash of Clansa na našem kanalu. I da, sad ću malo igrati Clash of Clans. Da, ovo je moj island. Imam parice, sve. Imam neko prema to. Idemo da skeniramo malo dropova. Koliko imam tu izvršta? 6. Još 6 bi džemova ćemo, pošto nemamo puno vremena. 8 njih. Smo tu i sad barberijane. Tako da, ovo je moje selo. Ovo još se nije završilo. Tek za 20 sati. Da, u laboratoriji su mi balon, sad treba da postane level 3. Da, oni su ni u jednom klanu. Tako. Što sad još imam, da vam pokažem neke replayove od mojih attack logova. Da vidim gdje smo uzeli puno parica. A ovdje smo uzeli dosta parica. Ajde, brat. Prvo provjerujem da ima nešto u kontaktu. I onda, idešo! I tu smo u crkvi max level giant, level 6 ili 7. To su mi donirali bili. Smanjim se da ne to se deši. Ajde, uzo, ajde Wizard. Idemo, gotovo, nije, ajde. Koliko je ovaj lik imao luta samo. Pazimo malo ovdje. I naravno, sad će da bit će 3 zvezde. 3 zvezdice. Evo što tu još malo uzmem ove kolektore. Golda. Mine, gold mine. I još ovaj mali. Ko će prvi da uzme? Naravno Wizard. I tako da ih malo ispiraju. Tako. Ovdje. Tako. Kako ćemo nije 3 zvjezdice. Ovdje da mogu. Pokužem ovaj. Ovo sam jučer bio napao. Da, završim nju, no. Ili prvo sam poslala jednu goldu da provjeri da li ima kanalizacijski trik. I onda smo slidići. I smo uništili taj zid. Postavljamo Wizarde. Puno barbara. I ovdje su povekli da su ništa dakle giganti. I sad krišamo, vidite ovo, kraj. Idemo Wizardi, vode. Dobili smo jednu zvjezdicu. Idemo sad 2. 2 zvjezdice. Idemo baciti. Tu. Sad se barbaram to. Wow. Ovo Wizardi se tu gubi. Idemo dalje. Sviramo još udara ovo. Ovdje ništa malo kolektore, elixir. Ajde. Uđo, ajde da. Pa da.
da li ćemo da radimo live attack. Bilo malo ovdje lošije, kad je odaljeno malo svi kako se približi baš je lepo. Sad to samo približavam. Tu ste braćo. Oko njih 106. Stavimo još. Čekaj, kupimo malo mi. Uništavamo ove drva da bismo dobili gemove. Ovo džemno. I idemo u lava tek. Ovo dobro imamo stavljava. Može džem box. Ovo ja ne volim, da je ovo čuvam. Sad to stavljamo jednom. Ovo 6 gema, super. To ćemo džemamo. To. Ovo moram isto skupiti sad eliksije da upgradeam. Ja stavljam to ovo u jednu maksimu, posle ove polase. Treba 3. To je ničino mašle. Halloween. Ajde, dajte mi taj jedan džem. Ajde, brate, može ti to. Brate, požuži. Evo ga, super. Idemo sad. Tak, okej. Bazno da ti ti zapravo. Ne vam puno napadam jake bazine. Baš dosta maksovano. Napadam se ovo bazine. Nema neki rut. Ne više idem ono za gold. Više mi treba gold. Ovu bazinu bi imali. Ja sam imam gold, ali nije toliko jaka. Ne vjerujem da ćemo ti stavljati. Dobro, nije mnogo trupe. Na početku je uvijek stavim heal. Ne, wizarde, fuck. Na početku je uvijek stavim tako heal spell. Ne, bitno da su oni ušli unutra sad. Mislim da ćemo da 3 starujemo ovu bazu. Aj, brate, GMT. Ne moramo da stavimo još jedan heal spell. Evo vidite, 2 zvezdice. Možda i nećemo da ti stavimo. Ja sam nema puno ovdje ovih trupa, ali ajde, svaki su. Sad imamo ovdje dosta. Sad će da uništimo to. Super. Sada su još 2 defense. Fuck. Imamo mi dosta ovdje trupova, tako da ono. Super. Ajde. Ne. Slabe bombe. I jao. Ovo je. Možda nema. Ajde bre, idite za defense bre. Ne verujem da će biti 3 zvezdice. Ipak neće. Neće. 95%. Nije loše. Ovo taj bonus, najbolji bonus nikada. Tako. Super, ljudi, to je to za ovu epizodu. Mi se vidimo u sljedećoj. Ćao!